lento abayishoyo uzani indaba yasekhaya ukuthi okay siyezwa ukuthi uyasithuka siyezwa ukuthi sinezenofobia kodwa ekhaya ugesi ukhona yini ekhaya amanzi akhona yini bayekuzala lesibhedlela ozala uzosebenzisa unaso yini le ekhaya indaba isekhaya yikho la ungawazonda ama-South African kuze kuyoshona uJesu kodwa kwamanje ngisho ungawazonda ama-South Africans ase-South Africa asihluphi umuntu thina ngoba sila akekho umuntu esimbashele eMalawi ngoba sila akekho umuntu esimbashele eZimbabwe ngoba sila simbashe ezweni lethu and ngoba sisho nkosi yami ngiyabona mhlawumbe banale hope yokuthi manje izohamba iphela mina ngantshela into eyodwa nje ngisho ngathiwa simasha siba u4 imanje ayinzi imanje ayiyi ndawo siyobashalela nje kancane kuthiwa ngithi nani lenkomo iyaqeda amanzi ngolimi nathi sizokwenza njalo kwamashu nje babakhiphile bahamba bashiya amathashop amakhunza impigenge makhunza naza nangu magolide ubushodi lapha eduze kwakho nangu ushodi lapha eduze kwakho bayibambile nengayidingi ukuthi size sibe u-600 to 1,000 or 10,000 uku-enforce umthetho ilungelo lethu i-citizens arrest iyazivumela ukuthi sikwenze lokho so asikwazi ukuthi silokhu sisatshiswa ngamaphoyisa nkosi yami siyawahlonipha impela nje amaphoyisa siyawahlonipha futhi niqhubeke nibahlonipha amaphoyisa asifuni ukumoshakala izwe lethu sifuna nje kulungiswe kodwa iphoyisa lisigebengu alideserve respect yethu angeke futhi sizosihlonipha sizohlonipha iphoyisa lenza umsebenzi iphoyisa lihamba ngendlela kodwa iphoyisa libonakala lihamba nama-drug dealer ngizothiwa kwamasho khona nedayisa ngisho ama-drugs imbala iphoyisa lidayisa ama-drugs so namhlanje sizoshiya i-memorandum sengivala kuthiwa sengikhulume kakhulu namhlanje sizohand over i-memorandum yethu ithi sicela labo uhulumeni abalapha bezolanda abantu babo ngoba balokhu besibelesele ngezenofobia nje izenofobia kuba ikhona ngaba balendanga ngokulendela and ama-South Africans ayahlonipha bafethu mina ngiyanazi mina masekuthiwa ngifuna ukuhlanya ngingahlanya futhi alikho nelodwa iphoyisa enginganivimba lapho masekufuna ukuhlanya nizohlanya kodwa ngithi asingahlali ngoba sifuna ukumoshela izwe lethu sifuna izwe lethu lilunge kodwa ukulunga kwalo kulunga ngento embili wena kuqala njengomuntu wase-South Africa qala ngawe yekuvotela umbhedo yekusaphatha labantu bangaphandle yekani ukuthanda impilo zabo badisisho oshade naye akayoshada le ashadele khona emva kwalokhu sesibala opresident laba-ke laba sifuna ukubasiza abantu babo ngoba behlale bekhala ngepoverty nenhlupheko nani sizobaletha kubona ngithi baney'khalazo abakwazi phela ukukhalaza la South Africa baseMalawi kuyahlushekwa no fanele utshela upresident wasela Malawi ukuthi uyahlupheka eMalawi fanele utshela upresident waseZimbabwe ukuthi uyahlupheka eZimbabwe utshela waseMozambique ukuthi uhlupheka eMozambique hayi ukuthi uzobatshela la